ibanga rya mbere, the secret number one, gutandukanya na karande rikagutandukanya n'ikiziriko cy'amateka, that separates you with the generational curse and the rope of history. ntabwo ushobora kumva imbaraga z'umusaraba You cannot understand the power of the cross utarakizwa. before you're saved. ijambo ry'umusaraba The word of the cross, ni urupfu kubarimbuka, it is death to the perisher. ariko kuri twebwe abakizwa, But for us who are saved, iyo turyumvise whenever we hear from this word, twumva imbaraga, we feel power, twumva amavuta. we feel anointing. nuhora wiyatura ngo ndi umukene uzapfa uri umukene, nuhora wiyatura ngo nzapfa ndi imbwa, nuko biri bugende. ariko umunsi wiyatura ngo ndi umuntu w'umugabo, ndi umwana w'Imana, ndi igikomangoma, narabohotse, ndi umunyacyubahiro, ndi umunyamugisha, murahiye ukuri ubuzima bwe buzajya buzamuka buri munsi. ugiye gusa n'ibyo uvuga, ugiye gusa n'ibyo utekereza, ugiye gusa n'ibyo ukora. Feel comfortable in the name of Jesus. suriza umuntu muri kumwe, mwifuriza amahoro, Greet the person next to you and wish peace from God. umumbwire ko Yesu amukunda, And tell your neighbor that Jesus loves you. mumbwire ngo kandi isaha gusa hari n'ahandi nijoro Say that tuzarijyanamo. it's not here only, even in heaven we shall go together. Amen. Imana ibahe umugisha, May God bless you. Imana ibahe umugisha. God bless you. Ya murakoze cyane, Thank you very much. reka mwicare mugubwe neza. Please be seated and feel comfortable. abaririmbyi beza, Imana ibahe umugisha. Beautiful singers, may God bless you. nyuma y'iminsi 40 mukorera Imana mukamugikomeje, niko amavuta arushaho kuzamuka. After 40 days and you're serving God and you are still serving God even today, it is the more you gain more anointing. mbariza umuntu muri kumwe ngo waruhutsemo. Ask your neighbor, did you have time to rest? wape No. wayitangira kandi kantu. You start again something? 40 yari hatari, 40 was serious. ariko turashimira Imana, But we thank God, twayibonyemo ibyiza byinshi. we've seen in good things. dushimiye mama Christe watuyoboye. We appreciate Mama Christian, the program leader. ya dushimiye ubuyobozi bw'itorero, admin w'itorero. We appreciate the leadership of the church, admin and his wife. dushimiye president w'abadamu n'abakobwa. We appreciate the president of women and girls. dushimiye president w'inyubako, iracyakomeje. We appreciate the president of construction, it's still on. dushimiye umuyobozi wa sociale n'umutware we. We appreciate the leader of social affairs and his husband. Imana ibahe umugisha. May God bless you. ndashimira abakristo b'itorero mwese, I appreciate the Christians of church, aba evangeliste, all evangelists, protocoleos. the entire protocol. Yesu abahe umugisha mwinshi. May Jesus bless you so much. nanjye ndishimiye. And I appreciate myself. Haleluya. Hallelujah. Yesu abahe umugisha. May Jesus bless you. muhabwe umugisha n'Imana. Be blessed by God. uzi ko umunsi utihaye ibyiza nta wundi muntu uzabiha. Do you know that if you don't give good to yourself, no one will do that for you? ntabwo wari ubizi. You didn't know that. ntabwo ushobora gutanga ibyiza nawe ubwawe utarabyiha. You cannot give out good things while you yet give them to yourself. hari undi muntu ushimira, simuvuga izina, reka ahagurukane n'abo bazanye badusuhuze. I have another one to appreciate. Please stand up with the people you came with and greet us. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. May God bless you so much. habwa umugisha n'Imana. Be blessed by God. Imana imuhe umugisha. May God bless you. biduteye ishema kuba turi kumwe nawe, We are so proud to be with you. kandi urabona ko ibintu byose byakoretse neza. And you can see that everything went well. ngira ngo na raporo urakira. I think you yet to receive the report. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. May God bless you so much. ni umuyobozi wacu hano. He's our leader here. ni umugisha ukomeye. It's a great blessing. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. ibi biri mu nshingano ze. These are in her responsibilities. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Praise be to mujye Jesus. mubarera abafatanyabikorwa beza, So be good partners nabo baba babereye abayobozi beza. because they're good leaders to you. si byo se? Right? Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. mu giterane giherutse guhura cyari cyam twari twatumiwemo, In the last crusade that we was invited in, hari abana twafashe mu murenge harya bari bangahe. there are some Nafashe children bangahe? we took. uraza kuvugana n'uwo muntu. In our sectors, so we talk to that person. uwo muntu niwe ubishinzwe rwose, She's in church kandi mugumane n'umuntu muzima cyane.
and she's a good person. Keep your connection. Imana ibe umugisha mwinshi cyane. Praise be to God. Uwo rwose niwe sociale wahangaha jye mba nahagarariye hariya, ariko iyo nje hano mpita nambutsa raporo nkavuga ni nguko uko ibintu bihagaze. She's in charge of social affairs. Whenever I come there, it's a kind of representing them. Whenever I come back, I give out a report. Ikindi turashimira Imana. Another thing, we thank God. Nari ndi kumwe hano n'abayobozi b'umudugudu hano hanze, abaturanyi barimo bambwira ngo niko uzi ko hano hantu wagira ngo na rusengero ruhaba, tuzi ko tutajya twumva. I was with the leaders of this cell and was like, it's possible that we can feel that there is no church here because we don't get your noise. Uzi kuba nta muntu uvuga ko musakuriza. Do you know a person who complained that you make noise for them? Nimushimire Yesu wafasha aya majwi. Thank Jesus who kept these voices. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. Kandi turashimira Imana, uyu muyobozi ni waduhaye uriya muntu wadushyiriyemo sound proof. And we thank God again. She's the one who gave us, the person who set the sound proof for us. Naravuge ni muduhe umuntu rwose kugira ngo mutazagira icyo dore rwose yabikoze neza mujye mumuhakaza. Look, he did it well, so please keep on employing him. Murakoze. Thank you. Yesu ashimwe. Praise be to Jesus. Brian birimo biraza se? Is it coming, Brian? Ariko ubona ko atajya si ibiteraniro. You see that she doesn't miss a service. Ejo ndi wabonye ko yari yambaye umweru n'icyatsi. Last time she was in a dress code white and green. Kura iriya nomero bose, ariko abapasitori mukunda guturisha koko. Kura iriya nomero mbashaka kwirebera abantu bo kuri Zoom. GP nawe asigaye akunda amaturo. Sinzi. Remove that number, please. Niko GP. Koko. Yeah. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Duhaye ikaze abantu badukurikiye kuri Zoom. Well, we are welcoming the people who are following to us on Zoom. Ni umugisha ukomeye cyane. Ndababona ba Filibert muri Sweden, muzamura amaboko mudusuhuze. It's a great blessing. I can see Filbert there in Sweden. Wave to us. Filibert na Madame. Filbert and his wife. Ndabona Dr. Solange muri Amerika. I can see Dr. Solange from US. Habwa umugisha n'Imana, turagushuje mu izina rya Yesu. We greet you in the name of Jesus. Evangeliste Donna mu Bubiligi. Evangelist Donna from Belgium. Muzamura amaboko dusuhuzanye. Imana ibahe umugisha. Lift up your hands, then we greet each other. May God bless you. Yes, abahe umugisha, tubahaye ikaze ibicaniro byose. We welcome you all altars. Uyu mugoroba muzi uko witwa? Do you know the name of this evening? Witwa umugoroba wo kugira gute? It is called the evening of deliverance. Murabyibuka? Kubohoka ni urugendo. Deliverance is a process. Ari igihe umuntu aba akiboshywe n'akajinya. There is a time you feel like bounded by anger. Si byo se? Right? Reka tujye ku kandi. Let's go on something else. Umunsi w'ejo Yesterday, ni fire. it will be fire. Dore ukuntu ibintu bimeze. So this is how the programs are set. Ejo Tomorrow, turi kumwe n'umugabo mwajyaga mukunda kubona kuri TV1. we are with a man that you mostly watch on TV1. Bamwita Pastor Emma Nambara. He's called Pastor Emma Nambara. Rero mbabwire, Let me tell you now then. ubushize murabizi ubwo yadusuraga mu Giporoso yavuze ku mwuka w'Abagibeyoni. Last time when he visited us in Giporose, spoke about the spirit of Gibeonites. Ejo rero By tomorrow then, namusabye. I have requested him. Ndamubwira ni umunsi umwe ni waduhaza. I told him that one day can't be enough to us. Aduhaye iminsi ibiri. He gave us 2 days. Turabana ejo, We'll be together with him tomorrow tubane no muri veya. and as well in overnight. Urumva icyo kintu? Can you get that? Iyi veya irakomeye. This overnight is so serious. Irakomeye, abaririmbyi ba Peace bavuye mu Bubiligi, umuriro watse. It is so serious. Singers like Peace, they're from Belgium. Worship team ubu ejo izaba itangiye amasengesho izasoza ku cyumweru, baravuze ati twaryaje turashaka kuvuga Imana, wenda nirushaka umva dukurwe mu mubiri tuzawugarukamo nyuma. Haleluya. I worship team want to speak of God by tomorrow. Though they can be taken out of flesh, they'll be back later. Nabwise mwabana mwe ko muvuye mu masengesho musubiye mu yandi ati hahi. I have asked them, are you from prayers or fasting? And now you're in back. And they was like, it's fire.
murumva ibyo bintu ukuntu bimeze Can you feel how these things are? biteye ubwoba. It's now terrifying. Haleluya. Hallelujah. Ni ukuvuga ngo uriya mugoroba hazaba harimo ikintu cyitwa kuramya Imana, guhimbaza Imana, gusenga, kwigisha, guhanura, gusengera indwara, fire. In that night we shall learn the word of God. We will pray and we will pray for the sick and it will be fire. Biteye ubwoba. It's now terrifying. Sinabona uburyo nabivuga ariko mumenye ngo ririya joro none ejo biratangira. Ejo ndazamuka ku gatuti kare negurire nambara ema ubundi abasengera basige mu birere. Umva nkubwire, nakubwiye ngo erega ibintu byahindutse, ibyari bimboshye mwabibonye ko byarangiye, ubu twaje mu muriro have. I have told you that things have changed. What was taking more of my time have been over. So we are coming back. By tomorrow I'll stand here on pulpit earlier so that I may be pre-Nambara. And then we start our administration as well, the conference of Friday. Ibigiye kubera hano nanjye ubwanjye simbizi. I don't know what's going to happen here. Gusa n'uburyohe. Just that it's sweet. Mugoroba wo kubohoka. The evening of deliverance. Yeremiya 44 twihute. Jeremiah 44. Yeremiya 44. Jeremiah 44. Avuze ngo iki? Noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Ni ryari? Uyu munsi. Kuwa gatanu. Kuwa gatatu. Kuwa gatatu? Ego. Kuwa mbere. Kuwa gatatu uyu munsi. Uyu munsi ndakubohora, soma. Ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babyloni uze tugende. Nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakuboneye abari hujya. Gasubiremo. Noneho rero uyu munsi ndakubohora ngukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babyloni uze tugende. Nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyanayo urorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakuboneye abari hujya. Amen. Nyakira uvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Amen. Amen. Soma Yohana 11:42 kugeza 4:4. John 11:42. 11:42. Yohana 11:42 kugeza 4:4. John 11:42-44. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubwo abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Next. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Wari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Amen. Amen. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Receive the word of God. Muranyemerera? You will allow me. Uyu mugoroba reka mbe umuticha. Tonight, let me add it to. Yes, ashimwe. Praise be to Jesus. Ngiye kuvuga amabanga 12 yo kubohoka mu kanya gato. Let me talk about 12 secrets of deliverance within short time. Amabanga ngahe? How many secrets? 12. 12 secrets Abohora umuntu. that can set a man free. Ubundi hasigaye. And then after Mitesos. we conclude our service. Nyakira uvuge ngo haleluya. Say hallelujah. Ibanga rya mbere. The secret number 1 Rigutandukanya na karande rikagutandukanya n'ikiziriko cy'amateka. that separates you with the generational curse and the rope of history. No kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. It is to receive Jesus Christ as the King and Savior in your life. Iryo banga rihoraho. That secret is always standard. Uko wabigenza kose nuko wabikora kose. Anyhow you can do that and anyhow you can manage. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Hey, la samo salam. Hallelujah. Yohana 1:12. John 1:12. 1:12 John. Avuze ngo iki? Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo? Next.
abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Babyawe n'iki? Babyawe n'Imana. Uyu munsi ugomba guhindura igisekuru, niba utaragihindura Imana ikakubyara ukaba umwana wayo. Today you must change your descendant if you yet change it, and God give birth at you and you become his own child. Abakorino ba mbere 1 Corinthians igice cyawo cya mbere umurongo wa 18. chapter 1 verse 18. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu. Umva kakana. Listen to this. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu. Ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Hey! Hallelujah. Ijambo umusaraba. The word cross kubarimbuka for perishers n'ubupfu. It is stupidity. Ariko kuri twebwe abakizwa. But for us who are saved, ni imbaraga z'Imana. It is power of God. Ntabwo ushobora kumva imbaraga z'umusaraba. You cannot understand the power of the cross utarakizwa. Before you're saved. Hallelujah. Hallelujah. Ntushobora kumva umusaraba icyo ari cyo. You cannot understand the meaning of the cross utari wakizwa ngo wakire Yesu. Before you are saved and receive Jesus. Ijambo ry'umusaraba, the word of the cross, kubarimbuka n'urupfu. to those who perish its wickedness. Ariko kuri twebwe abakizwa, but for us who were saved, bihinduka imbaraga. it turns into power. Yes. Hallelujah. Reka mwibutse gato. Let me remind you something. Muribuka igisambo ku musaraba. Do you remember the thief on the cross? Iyo umuntu yibaga, when you would steal, cyangwa se umugome wese, or any bad person, bamujyanaga i Nyabihanga. they would take them to the cross, or to the mountain of being crucified. Bakajya kumubamba. And they take them to be crucified. Aho niwe yapfiraga. This is where this person would die. Agapfa urupfu rutazongera kwibukwa. And you die a forgettable death. Ariko Yesu, but Jesus, bajya kumubambana n'ibisambo, aho ibisambo bipfira kandi watari igisambo. went to be crucified by thieves where they die, and he wasn't a thief. Ariko ikintu mushimira, But something I praise him for, iyo ageze ahantu havumwe, whenever he reaches to the cursed place, ahindura umugisha. he turns it blessing. Iyo ageze ahantu hahumanye, Whenever he reaches to that defiled place, arahumanura. he cleans it. Uwo musozi That mountain, witwa i Nyabihanga. it was called Nyabihanga Ubu Mountain. basigaye baparika amamodoka. Today they are parking there the cars. Hari amamodoka y'amabisi. There are buses which parks there. Umwami Yesu amaze kuhabambwa byahise birangira. And after Jesus was crucified there, everything was over. Kandi ahaguye benshi, And where many people died, harokokeye umwe. hey, one was resurrected from. Kuko urokora yari yahageze. Because he who resurrected was there. Yes. Fire! Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo niba wizera Yesu, ibyisha abandi we ntibizakwica. Tell your neighbor that if you believe in Jesus, what killed others won't kill you. Indwara zica abandi we ntizizakwica. The illness that kill others won't kill you. Imyaka batamara wowe uzayimara. The years that don't spend, you will spend them. Ibyo iwanyu batagezeho wowe uzabigeraho. What your family did not achieve, you will achieve them. Abandi basebeye niwe uzabonera icyubahiro. Where others were despised, it's where you will gain glory. Aho bagiriye ikimwaro niwe uzabonera imbaraga z'Imana n'icyubahiro cy'Imana. Where some came to them, this is where you will see the power and the glory of God. Ijambo ry'umusaraba, The word of the cross, ni urupfu kubarimbuka. it is death to the perisher. Ariko kuri twebwe abakizwa, But for us who are saved, iyo turyumvise, whenever we hear from this word, twumva imbaraga, we feel power, twumva amavuta, we feel anointing, twumva umwuka wera, we feel the Holy twumva Spirit, icyubahiro, we feel the glory, twumva we gucungurwa. feel the redemption. Yeah. Wow! Ijambo The ry'umusaraba word of the cross, ni urupfu kubarimbuka. it is death to the perisher. Ariko kuri twebwe abakizwa, Us who are righteous, ni imbaraga, it is power. ni imbaraga, It is ni power. imbaraga. It is power. Iki gisambo ku musaraba,
this thief on the cross, kihageze when he reached, kuko cyari kibambanywe n'utarigeze akora icyaha, because he was crucified by the one who never did a sin. kimwe kiravuga ngo ubwo ukiza abandi nawe kize, And one was like, as you can rescue others, rescue yourself. kitazi ko ari kuri misiyo yo guhumanura uwo musozi. Without knowing that he was on the mission of cleaning this mountain. Ikindi kiravuga ati rata mwami, And another one was like, hey king, twe turazira ibyaha we are blamed for our sins, twakoze ariko nta cyaha but wakoze. you did never commit a sin. Arakibwira ngo rata nugera mu bwami bwawe And he urahinduka. told him that if you reach in your kingdom, Yesu arakibwira ngo si kera, remember me. And Jesus said, it won't take long. mumbwire ngo abantu bizera umusaraba, Tell your neighbor that people who believe in the abantu cross, bashima imbaraga z'umusaraba, people who thank the power of the cross, ntabwo ari kera kwinjira muri paradiso. it won't take long to enter in paradise. abandi bamanuka bajya kuzimu, izi mbaraga zikuzamura zikujyana muri paradiso. Where others descend to hell, this power takes you to paradise. Fire. What? ijambo ry'umusaraba The word of the cross. birimo birafatika. Are you learning something? reba umuntu mwegeranye mubwire ngo ibiti byabaga iwanyu ntibyakubohoye, ariko umusaraba wa Yesu ugomba kukubohora mu izina rya Tell Yesu. your neighbor that the trees that was leaving to your home did not set you free, but the cross where Jesus was crucified should set you free. ijambo ry'umusaraba The word of the cross. ni urupfu ku barimbuka, Death to those who are perishing. ariko abakizwe iyo turyumvise But for us who are saved, whenever we feel it, tuvuga indimi nshya. we speak in new tongues. iyo turyumvise When we hear from this word, twumva aho umwami Yesu yabambwe, we feel where Jesus was crucified. twumva ariwo We twacunguriwe. feel our redemption place. Hallelujah. iyo twumvise umusaraba twumva imbaraga. When we feel the cross, we feel power. Ora tetele bose. Osikatilale melangodra Bumva belas. umusaraba bakagira ngo nuriya musaraba wo mu Busanza, We talk about the cross and you feel like it's the cross of Busanza. bagira ngo numwe w'inyamirambo, You feel it's like the cross of Nyamirambo. bagira ngo ni rusororo cyarimwe ryarimbe ry'iremera rya kera. You think it's like Rusoro's crosses or those of Nyamirambo. abadakizwa Those who are not saved. niko bawumva, This is how they understand the cross of Jesus. ariko twabizera But for bakizwa us who believe and get saved, iyo tuvuze whenever we speak of it, tureba Yesu arimo avuga ngo byose birarangiye, we look at Jesus saying that everything is over. tureba umwenda ukingirije ahera hera cyane, We look at the veil that covers the holy of the holiest place. utabokamo kabiri buri wese yinjira. When it was divided into two pieces while everyone was ijambo entering. ry'umusaraba, The word of the cross. Hallelujah. igihe kimwe nibuka nuyona kwemereyeho wa mbere y'umucunguzi wanizibya singize singize Yesu wanyogeje ibyaha wanyigisha wanyigisha iby'inzira ye ngo nshimishe zenezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha ora gosokora ya brofoi osenge shi benezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha iteka nza gukorera ibyisinda bizinutswe ivano mwipfajya ibyo cyuza zizarorera kwishima singize singize Yesu wanyogeje ibyaha wanyigisha wanyigisha rabosokora ya bosoko inzira ye bosenge ore boso benezerwe haleluya singize
Yesu wanyogeje ibyaha. Haleluya, Hallelujah. sopra senimanda samo Hallelujah. debo salido. Abantu batekereza umusaraba bakuzura umwuka wera mwakomeye Imana. The people who think of the cross and you can feel the Holy Spirit applaud to the Lord. Kumusaraba, 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 Yesu yarangije byose. Kumusaraba, 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 Yesu yarangije byose. Kumusaraba, 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 Yesu yarangije byose we. Kumusaraba, 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 Yesu yarangije byose. Oh, kumusaraba yakoye imisozi, kumusaraba yadukijije icyaha, kumusaraba yaduhaye ubuzima, kumusaraba Yesu yarangije byose. Kumusaraba, 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 Yesu yarangije byose. Oh, kumusaraba yakuye inzandiko, inzandiko zaturegaga yazikubise hasi, kumusaraba Yesu yarangije byose. Kumusaraba, 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 Yesu yarangije byose. haleluya, Hallelujah! hey, Hey! hey, Hey! 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 icyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze, icyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza imirimo wakoze. iyo twibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima. Imirimo wakoze. Oh, iyo twibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima. Imirimo wakoze. haleluya, Hallelujah! Hey! Hey! yes, Hey! 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 hanyigishi zinzira ye Usengeshi menezerwe singize singize Yesu wanyogeje ibyaha. Hey! bagirane ko mvuze umusaraba none nkaba narimezeyo. Numva ni imbaraga ko bakizwa pe. It is the power to those who are saved. Ubundi turenzaho no gushaka ibirayi, If we can cross over there, we can be looking ubundi for Irish wavuga umusaraba potatoes. kugeza Yesu agarutse. You can speak of the cross until Jesus comes. Inzandiko zaturegaga zose yazibambye ku musaraba. All the papers that was accusing us, he crucified them on the cross. Ha! Hallelujah. We- musaraba, musaraba, The cross. musaraba ni The cross. umusaraba. The cross. Ni imbaraga ku bakizwa. It is the power to those who are saved. Mbabwira ka kabiri ibindi nzabivuga ejo. Ubundi si wa kane w'ibirori, ubundi wajya mu birori utabohotse. Let me tell you the second. I will speak of the next. Tomorrow you cannot join the party while you're not set free. Umunyakire muvuga ngo haleluya. Reply to me and say hallelujah. Icya kabiri The second, ni ugukora igikorwa mu gihe cyacyo. it is to do something in its right timing. Ndavuga imbaraga zitubohora. I'm talking about the power that sets us free. Gukora igikorwa To do an act mu gihe in its right time. cyacyo. In its right Ariko time. ntimugahite mugenda shawe. Buriya uzi ko musigaye mutuma nakiririmba.
Yes. Hallelujah. Ari umunyamakuru wankozeho inkuru There is a journalist who made a news about me. yari arimo avuga ibintu atazi avuga ngo nari umuhanzi ndavuga nuri muri amanurira buriya wasanga ngiye kugira amavuta y'ubuhanzi. He was saying that I was a singer, and I said that's the power of prophecy, not I wasn't. ngo yari umuhanzi ngo yararimbaga ibintu bigakunda ndavuga nteko mana yangira ijwi ryanjye ko ryamye rivuga kuri. I was like, I wasn't a singer actually. I used to preach. ngo nari umuhanzi. Ndavuga cyane umva uretse n'ubuhanzi nigeze mpimba ni chorus nyihaye korali irayanga iravuga ati I made a chorus even when I gave it to the choir, they denied it. abanyamakuru iyo bishakira ababiyuzi rwose nta kindi mwavugana aguha n'amatitiro utagira. When journalists want viewers, they just give you things even you don't do, or the titles you don't want. Reka twisomere Itangiriro 6:22. Genesis 6:12. Shabori ya Sandaraos. Hallelujah, hallelujah. Tangiriro Genesis. Soma 22. 22. Nowa agenza atyo iby'Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Umva ko kandi Nowa agira ate? Agenza atyo Iby'Imana yagize gute? yamutegetse byose aba ari byo akora. Mbariza umuntu micaranye ngo iby'Imana yagutegetse byose nibyo wakoze. Ask your neighbor, you did everything that God commanded you to do? Iyo rero igihe cyose Whenever, all the time, Imana ivugana nawe ikintu ntuhite ugishyira mu bikorwa. God speaks to you but you don't put in action what He's telling you. Ni ibimenyetso bigaragaza ko kiboshye. Are the signs that shows you that you are still bounded. Abantu bo ku isi hano abenshi bararimbutse. The people during the season of Noah was perished. Nowa yarazi imvugo y'Imana, yarazi no gushyira mu bikorwa iby'Imana ivuze. Because no one knew the talk of God and to put into practice what God says. Akora igikorwa mu gihe cyacyo. And he did an act in its right timing. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo ikimenyetso kikwereka ko wabohotse ni uko utangira gukora igikorwa mu gihe cyacyo. Tell your neighbor that the sign which will prove to you that you're set free, it is that you will do all actions in its right timing. Utitaye ngo bavuze, Regardless the gossips, gipfa kuba ari igihe cyo kubiba. just that is the time to do it. Utitaye ngo imvura yaguye, Regardless it's raining, gipfa kuba ari igihe cyo gusenga. just that it's your time to pray. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Uwo muntu aba yarageze ku rwego rwo kurenga amagambo. To mean that person is on the level that exceeds gossips. Aba yararenze ibibazo. You exceed problems. Aba yararenze ibikomere. You exceed wounds. Aba yararenze urusaku rw'abantu benshi. You exceed noise of many people. Abazi yajya. You know where you're going. Akora ibikorwa mu gihe You do cyacyo. things in its right timing. Yes! Ah, Gukora igikorwa mu gihe. to do an act in its right Gukora timing. igikorwa mu gihe. To do an act in its right timing. Ubara abantu Imana yavuganye nabo ngo bana banjye ndabigishije. It's possible that there are people whom God promised that is going to educate them. Icyo gihe bari bakivuga ngo sheri. That time they used to say sweetheart. Ubu barimo barashaka kujya kwiga barimo bavuga ngo feri. And now they want to go to school when they are saying sweetheart. Amenyo yabashize mu kanwa. You no longer have teeth in your mouth. Bariko Imana yambwiye ko nziga. That God promised me that I will go to school. Uraboshye. You're bounded. Uraboshye. You're bounded. Imana ikubwiye ngo kora itutangira wijya kureba kuko we ujya kureba umufuka wawe. Iyo wabohotse ugira amatwi yumva Imana. Iyo uboshye uhita utangira kuvuga ngo negereje ko bizaza. Naga Imana izigerere kura nizigerere kuri ibintu utari wategurira imishinga. Tegura umushinga Imana iziwushyigikire. When God tells you that do something directly, immediately do that, because He cannot intervene in things that you did never plan in your mind that can happen to you directly. Go and do it. Go and make a plan, a direct plan, and God will support you. Mwana wanjye ndakubakiye urugo amen irabivuze nyine. That my child, I give you wedding, and now I build for you a good home. Amen, amen. God says it. Yes, He says. Si bivuze? Didn't He say it? Niba wambaraga impeta ku maboko uwo munsi tutangira uzikurimo kubera ko umuntu azakwibeshyaho ntago abantu bose berekwa
azakubeshya yagire ngo uri umugore. Hita utangira kwitoza nk'umugeni, niba ari utujipo utangire wambara utujipo, niba ari uducyo utangire witoze, utangire ujye ujya muri salo buri munsi ukubita agakupe witera agaparufe humura uvuge terega ndi ku isoko. If it's a kind of clothes, try to change. If you had some rings on your fingers, please remove them so that, because everyone cannot have a vision that you're single. If you used to not go in salon many times, try to go there. Make sure that you're sure that you're tending yourself. None Imana ivuze ko ikubakiye uri murambara zangutiya za nyogokuru. So God is telling you that He gives you headache. Je kono kabona niyo wambaye ngo rega ndi nkumi reka abantu barimo baragira ngo uri nyirakuru. Gerageza wowe niba Imana ivuganye nawe ngo ndakubakiye, gerageza wikoreho mu izina rya Yesu. And then you put on such kind of clothes. People think that you are not woman. Make sure that you change your style, so that people may mark your presence and see that you are single. Niba horaga wumva umunwa tangira unaseke, utangira ugira uricya usabane, abibone uraho. Hari igihe ako kajambo urimo mubwira kombe wowe urimo urarepeta, urimo uritoza, urimo uratereka agatebe. Niba hari umusore mu rusengero ubona ukunda jya unamusoza buriya wasanga nawe agutinya. Hari igihe bigiye guhura n'igihe. If you used to come and you hold yourself, make sure that you try to smile. If you meet people, associate yourself. Possibly you may have a man who fears you, but try to be relaxant, get closer, he will be talking to you. Uburi kuri Zoom ufite isezerano kuzashaka. Hari abasore benshi cyane bamashaka abakobwa. Ubwo washyize wihishe, washyize izina se twamenya niba ari nyirakuru, twamenya niba ushatse. Shyiraho agafoto useka, wishimye usa neza, imisatsi igaragara. Wenda uwo musore yahita avuga ati rose parakatamo nimumbarize yabaza amakuru. Actually, you're on Zoom and God have promised you wedding and you're there, you're giving us the name, you don't show us your face, please. Try your best. Give out your face. Maybe a person can speak in tongues. And then God say that He gives you wedding, you're going to be married. Do you think they can look at you in valley down there? Go on the lights. Fire. You put on a dress like Mama Christian. Ni Mama Christian nyine, Christian umwana we. She's Mama Christian and Christian is his son. Wambare nka kuriya kwa Mama Kefa, dera afite Kefa ni president wa korali. And you dress like Mama Kefa. She has Kefa, the president of choir. Ndebere. Look at you. Kandi uri muri tegura iki uwo musore aziye bavuga ati Mana negera umugore w'abandi kandi nyaboneka nyagucwa ukeneye umugabo ikore hose. And that man will say, I don't need to get closer to other people's wives, so try to touch yourself, make sure that you are clean. No se yavuze gerageza n'imvugo yawe ihindure bimwajya gufatisha koshi tusohoka gerageza sinjya mvugana n'abantu nese nutavugana n'abantu kandi ukeneye abantu urakura abantu gerageza musuhuze ariko cyane cyane jya ukatira habo abantu nyine ubanye n'ibyuze turaho Yesu ashimwe umukobwa ko nduziya umukobwa w'umutima kumbe wowe urimo uratereka agatebe hafi y'Imana yagize gute yavuze. So try your level best to connect yourself with the people you need. Do not rush by coming out of service without greeting some people. Come on, it won't come to you. None buri munsi wari umeze uryo. Every day you are dressed like that, sad, angry. Umukobwa kwa Deserve marriage for real. None si Imana ntiyabivuze. Didn't God say that? None urakomeje umeze uryo. You were just there holding yourself, you don't even smile. Reka nimuke. Let me shift. Aba basore. This man. They are done. Imana yakubwiye ngo That God have promised you ngo uzakora ubukwe. that you will get married. Ndakubakiye mwana wanjye. I give you marriage, my son. Yarabivuze ko izanyubakira tangira urambagize vuba. He said that I'll get married. Try to date. Nese bizizana. Do you think it will bring itself? Gukora ibikorwa mu gihe To do things in its right timing.
nguhaye business mwana wanjye, nguhaye ubucuruzi ndi Uwiteka. I give you business, my child. I give you business, I'm the Lord. Ubundi warangiza, Imana yavuze ko nzacuruza, tangira ushake seta, ubwira Imana ngo seta nayibonye. And then you say, God have promised me business. No, look for a place to work. Ubuse ndayishaka afite iki? Ufite amaguru. Will I seek for it? I have what? You have legs. Ndebere. Shaka iseta. Seek for a place to work. Ubwire Yesu ngo iseta nayibonye. And tell Jesus that I found a place to work. Vugana na nyirayo. Speak to the owner. Uvuge ati jyewe navuganye n'Imana, umuhanuzi nashaka abe yavangiwe apfa kuba mbwiye ko igihe cyageze jye naje. Say that I spoke to God, even though the prophet can be confused. Say them that it's my time, I'm coming. Ntabwo igishoro kizamanuka mu ijuru ngo kikwikubiteho. The capital cannot come from heaven and fall to you. Biroroshye. It's easier. Ukuri aho ngaho muri iryo yerekwa, As you're moving around that revelation, uzahura n'umuntu akubwira ati afite nabuze stock. someone will tell you that I don't have storage. Ibintu byuzuye byambanye byinshi nabuzombi viduro. Ubwe ati gene nabonye seta, none se waretse I have a lot of things, but I don't have a storage. This person will tell you that you will tell him that I've got a place to work, but I don't have something to do. Imana iguhuza n'abantu bijyanye n'icyerekezo urimo. God gives you connection that matching with your direction. Reba umuntu mwegeranye umubwira ngo bagufashe icyo ukennye iki. Tell your neighbor, what do they need to help you with? What do you need? Mumbarize. Ask your neighbor. Ukeneye yo kurya? You need money to eat? Ayo kurya ntuzayabura, umuntu azajya guha bitanu uvuge ati genda urye. For real, you want like money to eat? Everyone, any person can give you 5,000 and tell you go and consume this. Andika umushinga wawe. Note down a project. Niba Imana yavuze ngo nguhaye akazi. If God said I give you a job, Yesu ashimwe cyane. praise be to Jesus. Haleluya. Hallelujah. Tegura gahunda yawe neza, utegure CV yawe, buri kimwe cyose ujye uyigendana uvuge ati mu izina rya Yesu nyeneye akazi. Ugende winjire mu bigo bitinjirwa uvuge ati nyeneye akazi, ndi umukozi mwiza, mvuga indimi 3 yadakasaboro katanda moso. Prepare your CV, try to enter in different companies and say that I have 3 languages that I'm good at talking, and proceed your work, proceed your vision. Imana yarabivuze. Hey, God said it. Huh? Yabivuze. He said it. Ntabwo yabivuze. Didn't he say it? Urakoze. Thank you. Ye Imana arambwira ngo ndakubakisanga ndi mu rusengero ndimo nisengera, irambwira ngo nguhaye urugo. God came to me when I was in church and he told me that I give you a partner. Niyo nahagararaga ku muhanda nkabona umuntu asohotse muri tagisi, navugaga nashobora kuba ari uriya, kubera ko urumva ge ubwo nyine ifuze ge mitanangira kureba, ntabwo njya mu bintu byinshi. Even whenever somebody will come out of bus, I will take time to watch, because whenever God promised me something, I don't take time for that. I just do it directly. Gukora igikorwa mu gihe cyanyu. To do anything, any action in its right timing. Uwo mwaka yabimbwiye ari mu kwa mbere, fata ituro ndeba umushuma ndavuga nimesha umugisha w'urugo. Arambaza tufite fiance nishwe. Ufite iki? Ni nacyo, nariko wowe icyo nari nyegereje ni umugisha gusa, ukinkora amaso yanjye arahumuka ndamenya uwo tugomba kubana. God told me that when it was in January, then I took an offer to my shepherd. He asked me, do you have a fiance? I was like, I don't have him, but as long as you touch me and you bless me, I will directly know the person to keep looking at. Ukwa mbere ndareba biranga. January, I had a look, it couldn't work. Ukwa kabiri sinamubona. In Feb, I couldn't find my partner. Ukwa gatatu nangira gukeka umuntu. In May, I tried to suggest about someone. Ukwa kane sinamubona. In May, I didn't find a partner. Uwo naketse namubonye mu kwa gatanu. In April, I didn't find her, and in May, it's when I got her. Tariki 6 z'ukwa gatanu mubwira ijambo. 6th May, I told her the main word. Ndamubwira ni kandi si kera ni ubwo binyemereye ko tubana ubukwe ni mu kwa 12. I told her that as you accept to be my partner, we will get married in December. Nese Imana niyo yavuze ko ari uwo mwaka. So didn't God say that it's in that year? Tubigesheje iwabo baravuga ati oya ubukwe burajya mu kwa gatatu. Ndavuga ni ibyo mukora byose ni akazi kanyu, Imana yavuze uku kwezi, ngiye negura kwa 12 bo bategura kwa gatatu, bigeze mu kwa 9 barabihindura, baravuga ngo twibutse ko kwa gatatu ari tariki 8 uzaba ari umunsi w'abagore, kandi
uwo nita mabukwe ni wari uhagarariye abagore muri ako karere, aravuga ati ntabwo nabihuza n'umunsi w'abagore, ati nimubizane mu kwa 12. Ntabwo Imana ibeshya amatariki. Actually, God can never be confused about dates. It came in September, and whom I called my mother-in-law, she changed mind because she was deciding that we shall get married in March of next year, and they found that date was matching with the date of women, and then she said, let's change and take it in December. God never get a confusion about time and dates. Mariage yabaye mu kwa 12. And about wedding took place in December. Ikibazo ni iki? What's the matter? Ikibazo Imana ivugana nawe ugakomeza ukareba ngo bizavahe. Nibi bikubwiye byuka, nibikubwiye imodoka byuka ujye kukagera mwe muvugana. When he promised you, wake up in the morning, go to Akagera, try to converse with them again. Wicaremo bakwereke ujye unagaya nk'ufite amafaranga. Sitting and try to have some preferences and deny some others, like the person who have money. Ujye unagaya uvuge ati ariko ngiyi haburaga haka ngaka ese nakoresha komande yanjye. And you say, on this car I was missing this, can I have my order? Haleluya. Amen. Uri muranyumva neza? Can you get me real? Baganiza ubwe ati turebe ndashaka munyereke ese muri make uvuge takanaka ese ko nduzi ibirometero muri make umva ubacokoze bye. In few words, try to begin and go in detail about everything. Kandi uzahave ugeze yushima. And move from there after you have some preference. Ubabaze n'uburyo bishyura. And you ask them the way to pay. Ubabaze n'igihe imodoka yawe yahagerera. And you ask the arrival time of your car. Ngo se pastor sinaba nibeshe. And then you say, Pastor, won't I be confusing myself? Kwizera wakuzanyemo gushidikanya nago biri bube. You have doubt in your faith and this won't happen. Nuhora wiyaturongo ndi umukene uzapfura umukene, nuhora wiyaturongo nzapfa ndimbwa nuko biri bugende, ariko umunsi wiyaturongo ndi umuntu w'umugabo, ndi umwana w'Imana, ndi igikomangoma, narabohotse, ndi umunyacyubahiro, ndi umunyamugisha. Murahiye ukuri ubuzima bwe buzajya buzamuka buri munsi. Ugiye gusa n'ibyo uvuga, ugiye gusa n'ibyo utekereza, ugiye gusa n'ibyo ukora. Whenever you confess to yourself that you're poor, you will keep living that life of poverty. But whenever you say that I am free, I am rich, I have money, I am the child of the living God, I am prosperous, you know, it will happen as you say and will look like what you confess to yourself. Komera Yesu amashyi. Applaud to Jesus. Soreje kuri aka kanyuma. I end up by this last point. Amen. Amen. Soreje kuri aka ngaka kanyuma. I end up by this last point. Katubohora. That deliver us. Ariko ka gatatu muri 12. But it's the third in 12. Gusenya igicaniro so yubatse ukubakira Uwiteka ikindi gicaniro. To break the altar your father built and you built a new altar to the Lord. Ni naryo sengesho tugiye gusenga. This is the prayer that we're going to have. Ibi bicaniro bituma mutagera aho mugomba kugera. These altars become the obstacles for you to reach where you need to go. Abacamanza 6. Judges chapter 6, 25. Ibindi tuzabikomeza ejo. We shall continue with the rest tomorrow. Abyuka ryari. Nuko. Nuko ijoro ry'uwo munsi Uwiteka aramubwira ati, enda imfizi ya so ntoya wende n'indi ya kabiri imaze imyaka 7, maze usandaze igicaniro so yubakiye Bali. Ugire gute? Usandaze. Ufite igicaniro iwanyu bubakiye Bayali. You have an altar that your family members built for Baal. Sogokuru yararaguje yafashe agacupa k'inzoga gatongereraho, uyu munsi byose tugiye kubimenagura bino twubaka ibicaniro bishya. Your grandfather took the bottle of beer and he did those witchcraft. Today we are going to break them. Niho uyu mwuka wishyuza w'inyatsi niho ruturuka, niyo mpamvu mukora ibintu nibyemere, niyo mpamvu ibyo mugerageje kwereka amaboko byose byanga. Ariko uyu munsi izi nkono aya mahembe utuducuma utuduki tugiye kutumenagura mu izina rya Yesu. This is why the payback spirit always comes to you and anything you try to do doesn't become successful. And today we are going to break all ancestors' traditions that happened to your life. Soma twumve. Uteme ashera iri hafi yacho. Yego. Maze ubakira Uwiteka Imana yawe igicaniro ku kanunga kubatsweho igihome ubyitondeye. Ugize gute? Ubyitondeye. Nujya kubakira Uwiteka Imana igicaniro ujye ucyubaka ucyitondeye, udashikagurika, udahubagurika. No. If you're going to build an altar for God, do it carefully.
soma. kandi wenda imfizi ya kabiri uyitambeho igitambo cyoswa ucyosheshe inkwi za shera uri buteme. Yego, tugende. Nuko Gideyoni ajyana abagabo 10 bo mu bagaragu be abigenza nk'uko Uwiteka yamutegetse. Hanyuma ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa. umva ngo amakuru. Hari ibicaniro muzajya musenya abantu batareba. There are some altars you would be destroying while people are not looking at you. Bamwe mugiye guhumanura amakaritsiye yanyu, Some people are going to clean their living place. ku buryo ushobora gufata amazi ukayasengera ukagenda uyanyanyagiza mu muhanda muri karitsiye uyagotesha urugo rwawe gake gake, nta muntu urimo ubibona, batagira ngo urimo uracuragura, kumbe uri mu mavuta wasenze. Bibiri iravuga ngo abikora nijoro nta muntu ureba. Uvuga ngo ndahumanura inzu yanjye, Bibiri iravuga ngo muzasiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango, umurimbuzi nahagera nazabarimbura. Uvuge ngo umucuraguzi wararaga hejuru y'inzu yanjye, umucuraguzi wararaga mu marembo wanjye, nonaha wa mucuraguzi we nuzongera kuhakandagira, nuhakandagira uzahagwa, nuhakandagira Some of you people will be taking time to clean the place they live, and you do it while people are not seeing you, because they won't think that maybe we're doing those traditional works, and you move around saying that I cast all curses out of my home, I rebuke any bad spirit, and you do that and you rebuke them, and then after you come back to your success. Nguzabikore ryari vuga ngo nijoro. Do it when? Tonight. Hari ibintu wakora ku manywa abantu bakavuga ati ibi ni ibiki arimo akora nijoro, wigendagendera gacyo uvuga ati ni amazi arasenge pyo puriza pyo. Ushobora gufata muri Shinex ukagira ngo takucyaya sinigeze umurozo uzongera kunkandagira. You can take that water and you pour it in a silent way, in a way that no one can realize the work you're doing. Bariya bacuruzi birirwa bacuruza bakunguka bakurusha gusenga, ntabwo bakurusha gusenga ahubwo bakurusha gukorera ku miti, ariko wowe usenga Imana, senga Imana yawe nayo igaragare. Those people who do business and they get more clients than you, they're not good traders, but they have their ways, they respect their works with their gods, but you also need to use your God so that you may be successful. Uje kumvuga ngwewe ngwerega buri uriya sinamwishinga ngakorera ku miti, ariko iyo miti ninde urusha Yesu kuvuga utumuti. You just listen from a person saying, I cannot go the same way like that. They work with some, other power. Who is greater than Jesus, than God? Urukugenda ufata amavuta, genda usiga umuryango wawe, vuga ati mu izina rya Yesu, amaraso ya Yesu ndanyanyagije hano hantu, abakiriya bajya binjira nk'imfura yo mu itumba. Stand up, take some oil, and make sure you take it on your doors and say, in the name of Jesus, I'm calling client to enter like rain. Fata amazi yakarabe uvuge ngo umbona nambone hinyatsi, undeba mbone ndi umucuruzi, ambone ndi umuherwe, ambone ndi umushoramari. Ibyo kuvuga ngo ucuruza utuntu tubiri ngo ufitemo inuza gusa, jya ugenda uhanurira ririya duka ryawe, ugenda ufate ya mameza na bwabo etajeri, ugenda unyanyagizemo uvuge ati nujujemo imifuka, nujujemo amanido, nujujemo, uzajya yinjira azajya abona ari we muntu ufite iduka rinini. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Just take some oil that we prayed for and pour it in your shop, even though you can't have a lot of things, but prophesy to your shop in a way that everybody who will be seeing you say that she has a lot of goods. Risomesoze igihe cyanjye. Ariko yabikoze nijoro, ntiyatinyutse kubikora ku manywa, Yego, kuko yatinyaga abo mu muryango wa se n'abatuye muri uwo mudugudu. munyuve abantu bamwe mujya musengera ngo banyira ngo ba mukecuru. You just pray for some people, some ngo old muryango women, nashatsema, and you say the family I was married in. uryamanye n'umugabo, You're sleeping with your husband. urimo urasengera ngo nyirabukwe nyoko bukwe, ngo nyoko bumabukwe ndazirika, urazirika nyoko bukwe. Bamwe mujya mubikora ngo ndazirika mabukwe, urimo urazirika, urimo urasenya urugo wa mudamu. And then you're praying for your mother-in-law and you're sleeping with your husband that I'm bounding my mother-in-law. You're breaking your marriage. Nimujya mubikora. Don't you do that?
ngo ndazirika ngo ndango mwizina umugabo araryamye nubwo yarashishuka buryo sagiye abagabo tujya dusinzira abagabo tuba tumeze gutya. Your husband is sleeping, actually they don't sleep deeper. None se kuki turyama ku rwuririro? Why do we sleep at the entrance of bed? No kugira ngo igikomye tuhite tubyuka. It is that for anything that attack we wake up. None ngo urimo urazirika nyokobokwe. And then you're there that you're bounding your mother-in-law. Wapi? Impossible. Urabikora ubyitondeye, urabikora utuje. Dezo mani yanze. You will do it in a good way. You will do it in a way that no one can mark that you're doing it. Uraba wishe umute. Because if you do, yari hafi yacu. Imbaraga zamaze gushira reko ze wumve. Hanyuma Yowasi asubiza abamuhagurukiye bose ati murashaka kuburanira Bali cyangwa murashaka kumukiza? Ati ushaka kumuburanira bamwica hakiri kare, niba ari Imana niyiburanire. Niba ari Imana koko, kuko yasandaje igicaniro cyayo. Niba ari Imana koko nigira gute? Yiburanire. If is the living God, fight for himself. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo ntuzongere kuburanira Imana, reka Imana yiburanire. Tell your neighbor that do no more fight for God, let him fight for himself. Hano bamwe mushaka kuburanira Imana, murimo murashaka kudefana ngo nyamara niyo twari twavuganye niba ari izabikora, niba atari yo nibizaba. If it's God who said what you've been receiving like promises, he will do that, and if not God, he won't do that. Kirero menya kano kana ari ubwa mbere akumvise. N'ubwa mbere. Is it your first time to hear from this? Ngo niba ari Imana nigirite. Niyiburanire. Niyiburanire. Ari jye umuhanuza hano ubuhanuza akanakurikirana ngo urumva ngo nyamara ubikoze gutya ngo kandi Imana yari yavuze itya, ariko Imana yo irarangaye. There is a time a prophet prophesies something and then you start complaining if you're a prophet and you say you did it in this way and God said this. Come on. Ngo Imana nguramutse ngo urumva ngo Imana yari yavuze kuzabana na Rifera. And you say God said that you will live with Lifen. Ngo none ubwo banyina kidendezi ngo ubukwe ngo urwo rugo niruzabaho. Abahanuzi babana uzinambara ziyabamo. Do you know these churches of young prophets how battles are in? Mu byumba by'amasengesho. In the rooms of prayers. Ukahita ufata gutya nka Elatu ukahita ucakeza na nuriya musore aryo witwa Ivan. Nguya Ivan niwe mugomba kubana muramutse mutubanye no gupfa muzapfa. And you just take like me and you connect me with Eva and you say you should get married, if you don't marry you would even die. Elatu akagenda avuga yewe uvuga ari Imana reka mbijyemo ariko sinamukundaga Ivanisha nanjye nuko nene ariko ndi umumetesi ariko ubwo ari Imana se nagirane urwo si urukundo ruvuye ku Mana. Niba ari Imana uyu bwabyo yagukundaga yabihishe nawe wamukundaga wabihishe ubwo Imana ije gukofira imibyari biri mu mitima yanyu. Actually they can start complaining between them and one say I did not like him, another one say I didn't like her, because it's God who said I better marry them because I would die if I don't do that. But if it's the saying from God, I'm telling you, you find it's matching. You loved him and he loved you, and just that you was lacking for a confirmation, and if he confirms you feel like you can marry directly. Urwo si urugo. That's not marriage. Kandi benshi mwabigendeyemo. And many of you it happened mubibamo. And you lived in that. None se kari Imana. And then you say, hey, it's God. Ngo niyo ngo none se ngurumva ngo kari Imana ariko iyo Mana uri mu Imana. That it's God for real, God. Imana urayizi ariko. Do you know God? Ariko uratekereza Imana yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi. Can you imagine the Lord who sit in heaven and take his feet in earth? Yaravuze ngo ijuru ni intebe yanjye yo yicara mu ijuru isi niyayikwe. He said heaven is my seat and the earth is my place of feet. Ngo isi ni intebe y'ibirenge byanjye. He said the world is the place of my feet. Tekereza. Imagine. Ngo iravuga bikaba yategeka bigakomera. Ibirutse Estrabag yigeze ikora imihanda hano murayibuka. Estrabag made some roads here. Umva. Nabwo yakora isaha imwe, nabwo yabiteranyije Nyabarongo byafata igihe, ariko inyanja itukura Imana yikamije mu minota, umuhanda uza Aziya na Afrika. In one day he cannot connect Nyabarongo river, but God to the Red Sea, the road that connected Asia and Africa, God did it in one time. Mu rukerera gusa yarirangije akazi. In one down morning night, he ended up with his word. Intambara zijya gutegura ngo barakubitana baratera, yazirangije ijoro rimwe gusa, yarirangije akazi Abanyegiputa barimo bareremba fire. The battles they prepare for long, he ended
one night, and Egyptians was floating above river. Abaheburayo 13:8 haravuga ngo uko yari arize Yesu Kristo na n'uyu munsi ni kare. None Imana yavuze, Imana uzi yariyo. Hebrews 13:18, the Bible says that the way he was yesterday is still the same today. And then you say, God, do you know God? Do you know God? Imana ariko ubundi urayizi Imana. Do you know God? Imana. God. Eragaburiya niyo mpamvu rimwe na rimwe munavuga ngo yavuze mwajya no mu bintu bikanga murayibeshyera siyo. Iyo yavuze. This is why sometimes you say that God have said it. I know, whenever he say it happen, and if you try things, sometimes it doesn't work because it wasn't God who talked to you. Imana. God. Imana ikubwira ngo waye visa utagira historique utagira ikintu na kimwe ukajyana passport yonyine wayijyana bakureba bakagukunda tizana tuguhe visa. Yavuze nyine ibyo bindi nibiyireba. God who tell you that I give you a visa and you don't have the historical that can approve you to have it, and if you go there that directly give you a visa, and it is God who said. Hari umutumishi umwe Imana yoze kwa ministry ngo najye kurambagiza. There is one servant of God whom God sent to the minister to go and try. Yari umupastori, yari umuvuga butumwa sakintu. He was a pastor, an evangelist with nothing. Yamubwira ngo ngwinjije mu bami. And he told him that I take you among kings. Munamujyane umukobwa yari yamukunze yari amonyana ku rusengero aragenda aricara yambaye ishati y'igitenge. And he loved the girl of a minister. He sat there, he was in Jitenge shirt. Asotse aje asanga umutumishi aricaye yambaye ishati y'igitenge bari bategereje umukwe w'igitangaza amubashije ibyo akora ati ndi umupastori aramureba basohoka hanze bagira ngo hari n'akamodoka kamunzanye utumishi yari yaje na moto ahita yinjira ntabwo babyoroshye ariko ndagira ngo ubwire ko byarangiye amurongoye yaramushye Imana yari yamwoherejeyo Imana wowe yavuze wowe wazanye. And he sat and to the minister that was waiting for a great son-in-law, and they found that it is coming a pastor, an ordinary person. Whenever God promises you something, whenever God tells you something, it must happen because it's the thing from the living God. Please try to understand the talk of God. Stand up, then we break the altars that was built by our grandparents, which is stopping your prosperity. Raise up your hands. Repeat after me the King Jesus. All these powers that stop me to enter in my promises, I break them right now in the name of Jesus. You bad power, you spirit, you reproach, right now I break you, I remove you on my life, I shake you, I destroy you, I separate myself by all the powers that wanted to kill me. I blow to God there is amazing deliverance. I blow to God there is an amazing deliverance. I blow to God there is an amazing deliverance. Here the Lord talks to me. Abantu bari baratsubitse imishinga, the people postponed their projects. Nimwongere muyihagurutse dore Imana ije kubashyigikira. Please rebegin, God is coming to support vuga ngo mwami Yesu Kristo, say King Jesus Christ, uyu mwuka warudindise, the spirit of being constant, uyu mugoroba uyu munsi today ndawukubise mu izina rya Yesu. I break it in the name of Jesus. Ntabwo nzongera kudindira, I shall never be constant, n'ibyanjye ntibizongera kudindira, and my everything should never be constant. nakiriye gakondo, I receive my inheritance, nakiriye gakondo, I receive my inheritance, nakiriye gakondo, I receive my inheritance, nakiriye gakondo. I receive my inheritance. Fata ibiganza byawe mbisengere birambure gutya. Open your hands, then I pray for them. Rambura ibiganza byawe mbisengere. Open your hands, then I pray for them. Vuga ngo mwami Yesu Kristo, say King Jesus Christ, ibi biganza byanjye my hands, birambure birambure. Vuga ngo ibi biganza byanjye, open them and say my hands, ibi biganza byanjye my hands,
uku kwezi kutari kwarangira before the end of this month, bigiye kwakira umugisha. are going to receive blessings. Kutabirambura ngo wizere ko mbonye ibi biganza bizamo umugisha. Why aren't you opening them? I can see your hands are going to receive. Vuga ngo ibi biganza byanjye Say, my hands, uku kwezi kutari kwarangira before the end of this month, bibaye ibiganza by'umugisha, it becomes blessed hands. bigiye kwakira umugisha, They're going to receive the blessing. bigiye kwakira umugisha, They're going to receive the blessing. bigiye kwakira umugisha. They're going to receive the blessing. Reka mbabwire, ndabona uku kwezi kutari kwarangira hari umuntu ugiye kwakira miliyoni 12 vuba I can ahangaha. see someone who will receive 12 millions before the end of this month. Komera Imana amashyi ndimo ndayabona. Upload to God, I can see that. Mama Christian, Mama Christian, ejo bundi sibwo washimye Imana ku modoka y'umwana. last time you thanked God for the car of your child. Mwisi y'umwuka ko mbonye hari imodoka iri mu nzira. In a spiritual realm, I have seen a Ni car yande? in a way. Niyanjye. Ni yawe? Ufite imodoka Do you have a mu car? nzira? Mu nzira. Mbonye imodoka irimo icana, niba ari Tanzania, niba ari Dar es Salaam, niba ari irimo irava he? Igeze Tanzania. I Igeze have seen the car Tanzania. coming Gakurahi. from Tanzania. Muzajya mumisha amakuru ijuru ryanyu. You'll be hiding news and heaven will be giving it to me. Mba adeson prendre la son. Hallelujah. Zala borer taramase. Hallelujah. Mbaye nyibibona. I was seeing that. Shala bonista. Hallelujah. Wabwiye Yesu You told Jesus ngo ninongera gushikira imodoka nizongera kumva mu biganza. that if I receive a car, I won't release Cyane. it anymore. Yego. Ntabwo izongera kukuvamo. Hallelujah. Your hands. Iyi modoka iraje, This car is coming. irihuse kandi izaza idakomeretse nta n'ikintu kiyisharuye. Hallelujah. That Nahoze good. mbisengera. Kandi iyi modoka ikigera And after you receive that car, hari ibindi birere bindi bikingutse. there Hallelujah. will be open for you. Dore uko akazi kameze. This is how Amen. things are. Wigeze ugira ubucuruzi bw'imodoka ni muwe mwaka? Muri bibiri kuva bibiri na kangahera na 11 Kugeza ryari? kugeza ejo bundi koroniba 2020. Sasa 2011 up to 2020. dore sinkubwiye iyi modoka ngo uzabure kuyigurisha, I'm not telling you to not fail to sell the car, dore ahubwo uburyo uzayigurisha. but this is how you will sell it. Uzajya uyigurisha hari indi wamaze kurambagiza. You'll be selling it after you Yego try twari another car. twabivuganye n'umwana. Wari wavuganye n'iki? Uriya mwana wari wabonye ye yari yavuze ngo arashaka kugira ngo nayo azayohereze. Do you know at Dubai, Weruka Dubai ryari? when is your Muwe last mwaka? time? Mwaka amezi 3 ashize. Nibe bibazo wigeze uhurira nabyo Dubai? 3 last months. What problems that Ni you ibya face? business nkora. Ibya business? Oya, Concerning business. hari ukujya Dubai, reka nkubwire. There is to go at Dubai. Hari ukujya Dubai nk'uko n'abandi bajyayo jye simazi simbizi. Like all others go there. I don't know the Ko place. musetse. Na message ne nahabwa ya Dubai. I have never been given a message of Ese ko na Dubai. message ya Dubai nari nahabwa najyo na message ijye njya hano naho ubutumwa bwabo. Do you think I can go there without its message? Mwege mukunda gutembera, njye nkunda gusenga. You like touring, but me, I like praying. Ntabwo mbonye ujya Dubai nka Fifi yagiye amara icyumweru, ujya ni icyumweru Fifi cyane iminsi ibiri. I don't see you going there and spend your time Niho like nkore. fish spend Jewe nagiye kubona mbona ahubwo ba Dubai. some days. Huh? I saw you Niho living nabaga. there. Wahabaye muwe mwaka? In which year? Umwaka washize. Ya. Last year. Ikintu cyari kikubereyeho nanze kukivugira hano kuri kamera. I don't want to say what happened, was going to happen to you there, Ujye ushima Imana kuba warasohotse muri iriya nzu. but thank Amen. God that you came out of that house. Imana igukuyeho umwuka wo kunyagwa God removes on you the spirit of seizment n'umwuka wo kwesikoroka. and the Amen. spirit of being lied for. Amafaranga wari ufite usaho yagiye? Do you know where the money you had goes? Huh? Wahuye n'umuntu ufite uruhu rwera You met a white person, umeze nk'umwarabu, he's like an Arab wari ufite ubwoya bwinshi ku maboko, who had more skin pose on. nzagusengera isengesho ryo kubaho. I shall pray a deliverance prayer to you. Amamiliyoni wo baragurayibuka? Do you know millions that you used to count? Ubu urayafite? Are you having them? Ari he? Ntago mbizi.
uyu mwana yaranyazwe. You were seized. Imana igiye kugarura ibyawe yashyizeho n'indishyi z'akababaro. God is going to bring you everything by setting your payment. Umunsi w'ejo uziyiriza ubusa, Imana igiye kongera kugarura ubuzima bwawe, bugiye kongera kugira icyerekezo gikwiye. Fast by tomorrow, God will give you back your life and it will have a good direction then. Ko ari banke igiye kukugura, arya babita kubagura. There's a bank that was going to buy you. ntabwo mbizi Ukorera he? nkorera muri banki Iyihe? umwarimu sako Iyihe? umwarimu sako Mwarimu ni banki Sacco. y'abarimu Umwarimu sako. Uri umwarimu? oya Are you a teacher? Okay. Well, Ijuru rigiye kugukorera ubuvugizi. heaven is Amen. going to advocate for you. Ibintu ukora wumva bikunze, You like your work kandi nta mafaranga biguha. and it doesn't give Oh, you yeah. money. Tuganire. Let's talk. Ni deni ufite n'uruzi ko ryakunaniye. Even the loan you have, Ufite deni ryanga. you're not managing to pay. Uribuka umubare waryo? Ni ryanga. ngeze muri miliyoni 9 na Miliyoni 9. 9 None million. ubu ngubu kano kanya waryishyura. Do you Oh, yeah. think you can manage to pay it now? Dore bagiye kukugura. They're Amen. going to buy you. Bagiye kugira gute? kungura Bagiye kukugura, barabaguhaye amafaranga yo kuba wishyuye ideni uzaba usigayemo, ubundi ugenda ukore. They'll give you Amen. money and then you go Amen. to pay after you continue working. Ubu se uravuga iki kugiye no kwiga? What will you Amen. say? You're going even to Dore school. ugiye no kwiga, dore ibitangaza byabaye, dore ibintu byagiye bihagarika ubuzima bwawe, dore Uwiteka arabirangije. Si n'ibyo Amen. gusa, hari n'umuntu ugiye kuguterera ivi akwambike fiyasayi vuba Amen. byihuse. You're going to school and someone will even give you a ring. Felicitation. Merci. Congratulations. Ariko sha uzavamo akageni keza wa. You'll be a beautiful bride. Siko ngubonye wambaye ivara, ni ivara harya. I can Akantu see bambara you in mu a mutwe. wedding gown. Nagatimba. Ivara niri. Ngiryo ngiryo. Ngubonye wambaye ka kantu kamwe batwikurura. I see you putting on those. Umva Uwiteka arabikemuye. So the Lord has solved that. Felicitation rwose ucyuye igitangaza. Congratulations, Amen. the Lord have solved that. Wagize hone bibaye. Wowe roka Kimironko rya. When is your Arya- last time at Simirongo? mba muri Kimironko Huh? niho mba. Niho Mba mu murenge wa uba mu Kimironko. Kimironko. It's where she live. Rambura ibiganza bye wakira igishoro ujye gucuruza. Open your hand and receive the capital. Go to Urashaka the business. gucururiza he? mu mujyi He imijyi ikora imwishe. wa Kigali. Ubu se hano si mu mujyi. Aha si mu mujyi. Isn't here the town? muri Nyarugenge. Wari wabona njye guhanura mu cyaro. Have you No, ever nise seen ku- me going to prophesy in village? Eh? Nuwe mujyi? Which city? Akarere muri Nyarugenge. Nyarugenge. At Ahagana he? Where specifically? Ntago ndahadecidinga. Genda ujye kurambagiza iseta, dore igishoro cyaje cyasanze nta seta ufite. Go and find where to work. The capital came but find you don't have a work. None se Imana irambwiye ngo ibintu wasabye muri 40 n'ubyibuka. God tells me that don't you Niwasabyemo igishoro se? for 40 days. Ugisaba se ndi kumwe nawe. When you was Yesu up agira ngo praying for the ngukorere capital iki? was Dore igishoro cyaje ahubwo cyasanze nawe utazi icyo ushaka. The- Warasabye none the capital have come but found it. komera Yesu mu mashyi mu izina ryawe. Applaud to Jesus in his name. Haleluya! Hallelujah. Hey! Hey. Mwahagurutse tugasoza ra. Stand up then we conclude. Kwejo dufite umunsi muremure ko bizaba biryoshye kurusha. Tomorrow will be a long day and it will be more good. Kandi ko afite akarama ku mwanya mutoya. And they have a meeting for short time. Munyemerere muhaguruke dusoze. Please sit, stand up then we conclude. Ndasabira umugisha umuntu wese wabaye muri iri teraniro. I pray for the blessings to everyone who've been in this service. Waba uri kuri Zoom, Whether you're on Zoom, waba uri kuri YouTube. whether you're on YouTube, Imbaraga yose any power yajyaga ikubangamira that used to
be disturbing you, yaba mu bitekerezo byawe, whether in your mind, yaba mu rugo rwawe, whether in your family, yaba mu bana bawe, whether in your children, nonaha right now, iyi mbaraga this power, ndayibangamiye, I disturb it, ndayikubise, I beat it, cyagagura mu izina rya Yesu. out in the name of Jesus. Kubita hasi imbaraga, Break this power. vuga ngo wa mbaraga we, Say you power. nitandukanyije nawe, I separate myself with you. nitandukanyije nawe, I separate myself with you. nitandukanyije I nawe, separate myself with you. nitandukanyije I nawe, separate myself with you. I nitandukanyije nawe. separate myself with you. Kubita 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 kubita. Beat, 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 Ora basotobo. beat, beat. Iri joro ugiye gusinzira neza, Tonight you're gonna sleep well. iri joro ugiye kuryama neza. Tonight you're gonna sleep time. Abafite ibyawe barabirekuye, All those who has your possessions are releasing. abakunyaza ibyawe barabigaruye. All those who steal from you are releasing. Hari imiryango irimo ikinguka, There are doors which are being opened. hari ibirere bishya winjiyemo. There are new atmosphere you enter in. Ndabona ikirere cyo gusigwa, I can see the atmosphere of an acira ubuzima bwuzuye. receive complete life. Komera Imana amashyi kubw'imbaraga And zawe, not to the Lord for his komera banner. Imana amashyi kubw'ubuntu bwawe, Not to the Lord for his grace. komera Imana amashyi kubw'ubushobozi Not bwawe. to the Lord for his capacity. Ijwi rivuganye nanjye ngo ibyo wasabye urabihawe. The voice tells me that everything you've been praying for, you're given. Hobera umuntu muri kumwe umwifuriza amahoro y'Imana, umubwire ngo gendana na Yesu, Hug the person next to you and wish them the peace from God and say, go with Jesus. umubwire ngo ujye uhora wirata umusaraba wa Kristo. Say, live a proud life of the cross of Jesus. Ati kandi n'ahataranga ugiye kuhagera. Say to them that not only here but far from here you'll Ati reach. kandi aho Imana ikujyanye nawe uzahakunyaga. Say that where God is taking you, nobody shall cease from you. Musuhuzanye mwifurizanya amahoro n'imigisha biva ku Mana. Greet every one of you and wish the peace from the Lord. Uwiteka yishimire umutima yanyu, May the Lord be pleased with your hearts. mukomeze guhirwa muri byose. Stay blessed in all. Shalom shalom. Shalom, shalom. Yesu abaha umugisha, May Jesus bless you. Yesu abaha umugisha, May Jesus bless you. Yesu abahire. May Jesus be Ubuntu blessed. n'imbaraga Grace and power biva ku Mana that's from God ibibane namwe be upon you. n'ahejo. Let's meet up tomorrow. Yesu abaha umugisha. May Jesus bless you. Online church, Online church, mwakire umugisha, receive the blessings, mwakire kubohoka, receive deliverance, mwakire ubutunzi buva mu ijuru, receive the wealthy from God. muryame musinzire, Sleep well, muhure n'ibyiza biva mu ijuru. meet good things from heaven. N'ahejo mu iteraniro. Let's meet up tomorrow in a service. Yesu abamera umugisha. May Jesus bless you.